Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Japit Kami. He stand committed. But ke bak sorkar jela jungi kala rai daga diga sorkar ke bala muswa. Pokok jinam Dr. Mukul Sama strip August kan arja kan riu. Bagi lakan sai kala rai daga kabinet bak kanom don su kanu ka. Kalau withdraw no ya katu kajing bandan ke pre mining apo ka state jungi kabadon kuma South Arco hectares ni apo domestic kabahaban ta apo Southwest Asil district de ke ega baka sorkar ka rai but kamtam ke ega baki pai ba ki pasha te nagaliam jongi MD ni tip shai ba kadon sibun green am apo kan ke jela reban ti ni ke jing thu ban ti kamdon shu adu pindah ke tenak tak ada ngi ong kum ke parti ni kwa ban sai ra na marba da kadon ke jitu tak tin dak mai pa te kan create wat ya ka jinglong ke jing ta ka so su chung sai bat kamtam ki seng halang ki juni ki ba phi ki wa pi ki jueng bat ni parti jueng nam tak banta ka post gri ka cyber riu try kendo ke hima hangti bat ki samla ini orang ba nginom la bantiang dalai la dalam don tanun besit pinti dan punya smart wede ba kaum banti yo juri ni kata kalau orang ba ni akan duduk ke parti bat iru ki admit di Asia ba yes this is Philippines and report to my hoping ni ki orang tahu former president jong parti jofi itib ha ba gelong pioneering ya kini champion ya ke Persia marba kisutru bakani kala kunura cima fet ya je kunde bari kunjungi ini long well aware ya kena parti jom biru ke Persia lagi syagra rum kasi bakamdon kum bata ke cupat sacisin ban ya yure te ngi shu ngai ya kata bat ke parti ru kala syai kedar ban ong bang yen Persia ya kata bat nginam pat hiru bagandon ka kanu ka kejingla ban yeda ya kejingma kebami ni uranium te kumta ngi hi syagda pastan parti ong hati kalong nginon we say no to uranium mining agjar arto ni bagadon ke leakage sapo ka tiga nangba chinrin te ni la ai kijing tho ka sai ba ha ko por banga wan dalage ba ka parti jungahi ba ngilap ba kidon kitu ki baki la serdep thamai dai ya ketika sekabadon uranium apo domestic bat kemi opatan nongba jenren tingila pang tu sibun ki jing bat ngala tho suka sorkar na kaliang jungi ke parti kawai kelong dai ban seal ya ki bat ban pentikna ba kan ban leakage te ngalayo ya ka city nak office jong chief minister he hagale ka apotrik jong mas arja rakwa kila reply nga daga jingtho temba kakun sai ba de bala kata ka leakage kila pentikna kum no maki kum bangila ong ba kanom de bandon ka leakage dale le re ba kindon ban khang ya ka jing mi ke radiation nakani ka leakage they will make sure de kata te ngila ban ong ba de bandon kanu ka inquiry committee ini ki export banda syai kedar ba adon leakage ni em de ngesu itang lagi media report baki om kamdon leakage ngai officially hi ngim yo ya ka city naga sorkar jui tengi hapan dawai ni ruba mo ban pentik kena sisu ba ka tiga la de sil maki la kalong kabla tikna em ban light naga leakage ne yo kadon leakage kan kata relation ni ba kumbang ila dawa ba ka dawa betul kabar kalong ba ni ba ka school hadom yesia kata ka jingle jungi ni laba nadu ko ka snem ka badon ka jing yaki kadon ka jing yaki uranium na thai ki kan mau ha ki snem ki ba yaki ni kong la khang no ru ya ka school jong ka dom yesia ka bari ka government LP school yaki ni ka jia ka snem ka nice pa pudnyo dengi na galing ka parti ngila dawa sa kasorkar ba balay batang na kadaw baki persya uranium pi
pi wa de school ru pi la khang kherde ini kai pi la pha no shoi tingin ada ke jing tho kata ga Oktober arsa rapho te la yo biang ni ka jing jubab tu ki